Yan ni tihmia luan. Tihmia purura sirpi kami tarakapi bang uriba. Yuraya klibis kram sais. Pako yang nanidanayo watitan rasipuan daw kram bamihta. Yang naninayo watitan naranako likaman narating kikamlaka tara may kaya bat nata apos na aisa. Ay lal karakaw master ki ay klikli kara ay tniki. Manis kara master ki patbuy wala na ni ay warka na ni sat kabanira auya ba ay say man kay hisma. Sickness kira manis sin master ki hospital bilara ay mam nalulki na ni ba master. Sickness kira ilal na ni ay klikli kara pahara purara ay tniki. Maybe awan wali na ni basin master ki. Bako sin sila kuatlara na ni ba master ki. Diyan na ni travel ka na ni wal para uti na ni kakuan tako naman uti na ni ralul kiswiras ma ay sike. Spirit ka manisin kakuan na ni bahara ba master ki. Man kumi ba ni ay kukipraki wan brisma. Kumira man lupiam na ni saura mundaras saura lukras ma kan man bagat kum latuan kiragat kasma. Man paskram kumibani tam lilkam bakat ay sige bahanan ni uplika kumira man mihtalul kispiras mo. Painan saura ba man mampara ba latuan kambasi bako andris na sige. Naiwatitan ra sige yang nani sipka prin ha pasa purak yang nani yang manramam kabis na ani wan walis mabani rasin manani piubanira lukibas gat kumpura yawan pribagat bahagat kabayar kami kumuyawan wanaw yawin at tiubiara kanuitin bamihta fasi on dalatuan wan kay kan bamihta witin sipkan ay Italia lay kaya yawan mihta sinsipkan kay kaya dos prihinira witin ay latuan kabdaukan ba mana niyang dukira prihinan naiwatitan ra wanta bikes tawan helpuan mo karni kabawans pa rin na ni diya tawin at nataka daw kam na bayar ka man kupyam laka kat yang nani daw kam bako yung para makabe thank you my wisdom para nahawar kariwan kontrolista para makabisalawan na paingkira kumposwan biya ayuna siyudad tawan ra mayun ra Son las 6:15. Es un placer servirles. Somos Radio Beta.
Dios sigue firme. No pares aquí, no mires atrás en esa llanura. La mujer de Lot desobedeció y su rostro volvió. Se formó en estatua de sal al instante y no se salvó. Son las 6:19. Escuchas el programa Tawandra Mayundra. Pahalawan kapain kida luan banin kara yawan yuabani bila balik kakaubriras sa para yang nayo atitan ra salmo na nilawan lawan nawina yang text kum ay sikam na ba Salmo 5 para 1 bawin na yung IC ay 1 kanara wikabya nako isa dawan boy Israel lupya na nira dawakan ba manani boy dawan na ting iwis nina makiwis upla na nira wis kaibya witin ay warka na ni dawakan ba lawan na ni aywanan witin ramayons tiara tara na ni dawakan ba dukyara aisas witin ay nina ba holy kira ba dukyara man bataras ma looks kupyam ra liliam damra wals dawan plix upla na ni smaba dawan ba plix ay karnika basin piwabani dawan ba plix ay warkatara para ay kakira nani dawakan ba tukyara kupyam krauki bas witin boy la mangkan basin manani ay napakan ka Abraham kiyam kanani smaba manani Jacob baksa kibrin lupya na nisma witin si kadawan wan God ka ba witin si katasba ais ka na taimpaki ba kiyam ka 1,000 lui wabiakra dia pramas daw kan lakaba ayaw ya tikras apia Abraham wala daw kan ba Isaac wal swer daw kan basin para Jacob ra la mangkiyan ba bahaba Israel ra ban kaya la ka mangkiyan sa witin wisata bara kinantas baya ba manra may kam na man profit kam ba ako witin na ni ba maura baman sa kuna maura baman sa kuna ailal apya tringsar na ni uplawala tas bayara witin na ni ban impaki ban nesan kumi wina nesan walara king tasbaya kumi witin king tasbayara walara bahaba dawan bila na iwatitan ra yawan ay kukishir daw kan kabya banin kara yawan lilawan na kumwali kabya kontroleres tara makabis na cerca de ti Dawan nani dawan ka king nani king kasma tasba ais kamita Son las 6:23. 105.3 Radio Beca.
doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no temo ir. Y mientras de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz te alabará, tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no temo ir. Y menos de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Son las 6:27. Escuchas el programa Tawan Drama Yundra. Pahalawan ka, luan banin kara, kaya yawan, lako labila sirpi. Kum laki kabya, kau ba, uan uplika na ni siknis kira, nani kau, ay ko kinahaman ka na, kaway ko kipraoras, sa kuna, well, naharadyo kak, ay ko kinaiwatitan ra, lam kulatara, may kikam na. Donya Marga, naiwatitan ra, dawan yam ni Maymun biya, nahwala man likapat bisita, briram badukiara. Bawa na Doña Lisaida, manrasin na iwatita nara, maniraya. Lako lang may kis na, dawan ba, manual kabya piuba nila. Doña Angela manrasin na iwatita na, lamkulatara, maniraya. Lako lang may kis na, bahaba pa prima. Banin karawabya ba, Doña Alicia Blanfotra. Na iwatitan Doña Alicia Manualis makrikikang pura wina. Maniraya lako latara palimaykis na manus mayawi na ay diba? Bako sinaiwatita nara Miss Silvia Pomarbario kara lam ko la maykis na Doña Miss Doña Silvia, as an greeting for you this morning, this New Year greeting. Then nahakliya uya ba Toy, if you this morning I sending greeting to you. This New Year greeting for you. Bawi na yawan kahiyawaya sa na wala pa kat
Yawan walis mabanira na iwatitan nara ay kukipravras bara manira lakula tara tara maikis na Doña Erlinda manda sinlam kula tara maikis na sakuna na waliwan ay kukipat prawan. Sakuna klinay watita nara yuraya ra klilam kula tara maikis na. Bako yawan kaya pumar baryo karadimi baloaya sa bara watla banira lakula maikibang huis na bako. Elvira Osene manrasin ba lam kulatara maikis na bako Maribel Mena wam klabila aiskara pamalikam sud lalako la maikis na Angel manrasin lam kula maikis na pamalikam sutra Doña Carmen manrasin lam kulatara maikis na naiwa tita nara Andrea manrasin lam kula maikis na marit kamwal pamalikam sud ay kuki bawa na Miss June naiwatitan ra lam kulatara may kisna. Bakusin yawan kahawaya Bernicia Labonte rasin lam kulatara naiwatitan ra may kisna. Sirpi mayrin man rasin lam kulatara may kisna yawan wanawiyati wirasa man ba. Bawin na yawan kahawaya bahabaryo ka ulba yang ninam na nilikasut pain briras na kuna lam kulatara may kibang huis na. Bawa na kahewan rotunda rawaya, rotunda rawabe para rotunda El Pacino Famalika aiskara yang naiwatitan ra. Lam kulatara may kisna. Bawin na Julia Mansin Famalikam aiskara. Ana man rasin Famalikam aiskara may kibang huis na naiwatitan ra lam kulatara tara may kisna maniraya lako laikoke. Bawa na kaya kliyawan luyo wabya ba hil yabalkara wabya para komando kinormi manra sinay watita nara lam kulatara may kis na maritkam famalikam aiska kira Marta Garcia mansin maritkam wal naywatitan na famalikam sutra Shirley mansin naywatitan na lam kulatara palimay kis na famalikam sutay ko kaya bawa na sasmal kala Ismirna sasmal krika ninamayati uyaba naiwatita nara marit kamwal lam kulatara pali may kisnaman niraya lakula Comadre Linda manrasin ba kula tara may kisna manwam tlabila aiskara baraya bawa na kaya kliplab ba iwan insti rawaya sa insti baryo kabalika baryo sirpi kumsa naiwatitan da Carla Marit kamwal wamtlabila aiskara lam kulatara palimaykis na bawin na baliw biya para Armando Lopez manwanwalis makakamansin mayamwal sutra lam kulatara palimaykis na Carmen mandasin lam kulamaykis na kawatitan na wal prauras na kunawel maykis na baryo kira an besino bako bara bang huisma pa sutra lam kulatara palimaykis na Bawin na yun, kahuyabe ba? Ahuya ba katawya ba da? Mr. Alji, wam tlabila aiskara, pamalikam na ni aiska marik sa mansin marit kamwal. Wam tlabila pamalikam na ni sutra lam kula tara palimaykis na naiwa na yun mahkamani raya. Yukum yawan mahka lapta 40s na mahkayawan ta krikan ba dukiara. Bawin na kayawan ha, Vicente katawla ba da? Vicente Barrio kara naiwatita nara Laureano Maritka wamtlabila aiskara lam kulatara palimaykis na Betty Mejia yawan rawalis makakasin mayam Maritkam pamalikam sutra Clara manrasin mayam wal wamtlabila aiska pamalikam sutra wel bahabaryo ka sutra lam kulatara tara maykis na Jesus ni nara naiwatita nara para sutra lam kulamay krisa. Bahanin karayawan las lawan na bawali kabebanin karing maka dawan bilara dimikam na bako sinuwan pasen kapurap winawan walis ma naiwatita nara manlam kulabris bako sin sasmal kara win ya bamiskito sasmal krikanane baras ma Bautista ra baras ma Iglesia de Dios ra baras ma
ani raba sutra naiwatitan lam kulatara maikis na tihniara yawan ay kukisut prawe yawan liliatara brika pya batukiara. Yawan wali kabya lawan akum nin karyawan dawan bilara makadimi kabya. Tawanra mayunra, tawanra mayunra, iskam karnikam sutira. Gobanakraba. Son las 6:35. Aquí suena la mejor música, 105.3. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte. Gran culto unido de avivamiento espiritual. Cante conmigo. Los pastores de las iglesias Bautista Mezquita, Iglesia Morava Mezquita, Asamblea de las Iglesias Cristianas AIC, Iglesia de Dios 1 y 2 y otras iglesias más, les invita a un culto unido para clamar a Dios por Corn Island. Usted está invitado este martes 4 de enero a partir de las 6 de la tarde. Todos los miembros de las diferentes iglesias se reunirán en la Iglesia Morava Mezquita. No faltes, será de mucha bendición en tu vida espiritual. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nuestra tierra sana. Jehovah nagraba, laguan lakais kawal, heaven purawina, sauraba kay gisa. Noa juanani, white na katwaliunas, bilawal nastakan, kabila bayraba. Mapamuan kawal, kupya karnatakan, saurkan ibangwan kan, heavenly na baliwan, katupya baywan ka, lisam ratarawal, sudra saukidika, heavenly na baliwan, katupya baywan ka, lisam ratarawal, Sutra Saukidika. Jehovah nagraba, Yubani paramsa, heaven purawina, yara sukay gisa. Israel biwara, albala karawan, ganban kay giganay, albika Daniel ra. Mapangawan ka ba, naiwakat marasa, Yam ni daw biya kaka, witin manawan biya, raya kaya laka, ya saur karayras ba, wit
witin wal kasakpa, witin manawan biak, raya kaya laka, yasaw karayuras pa, witin wal kasakpa. Son las 6:40. Escuchas tu programa Tawan Drama Yundra. Yawan bahalawan kapain kiraba luan banin kara yang naiwatita nara dawan bila ba mahka berbalikam na bara ya bukam na nibris makaka dawan bila ba rayang tawam na bara isam Matthew Gospel ka 15 bors ka 21 winay yang ay maya bara iwi balikam na bara nako isa Jesus baha wina taki tiro bara Sidom tas bayarawan baha tas bayara kinan wina mayrka kumkan witin ay bila baykratara wini Jesus rabal win dawan David Lupia yang ra umpira ay kais Lupi mayrin na spirit sa ora brisa bara sa ora palipat wahisa sakuna Jesus pana diara kumisin wiras para ay disciple na ni bal makabe na kuwin maka blix wabya wanin narapan wini aula pamna Jesus bila gada iblikan ay Israel ra ay ship kanani tiwan na ni ba baman sa kuna mayrin bakaw Jesus lamara bal ay lula kriki wisata awo dawan dupali helpay mons Jesus pana tawiwin yang lupin na ni pata dakbe yul nanira yabayalika pain apiasa sa kuna mayrin babila awo dawan sa kuna yul nanesin ay dawan kan nani pata yui ka table wina kawan ba pi wahabi pisa para Jesus bila mayrin kasaklukram ba tara brisma ba bamna diara lukis ma ba daukan kabia baha ninkara baha sempali piwara lupya mayrin ba kataba rawan yon ay sikagat para nakira na matita nara man bilang ba lamang marabal resa ay sige helpuan mo karni ka ay yang naniba yakan si papias naman bilang babariki wanupli ka na na share daw kaya sa ko naman mita yang sinskis kopi wini ay skarabal din mo niki ay krika panapana wanupli ka share daw kan kaya na watita na rin ninamtara mag yung para iwis magat kara amen. Yang teme kibako ba na watita na rabrihawal na baraw sa mayrin kum Jesus ra kasaklukan ba. Jesus ba witin ay disciple ka na ni ay kuki impakikan piu ba nira. Bahana ni disciple ka ba minit kumigad wina lamaw na takiwaras kan witin ay watlaras inwaya lukras kan witin ba kay kan Jesus ba work na ni ay laldaw ki aulakan ba bara utinay ko kiwapikan bara tiro wina tas bayawin na sidomara tas bayara one time bara utin mayrin kumkaikan kinan wina mayr ka ba sa trabil ay lalbrikan ay lupya mayrin ba spirit saura kumbrikan bara utin takas kras da Jesus ra ninabliki utin ay winikan bara Jesus ba witin pat walan sa kuna witin bahamer kara dira kumi wiaya apukan sa kuna disciple na ni bamihta win Jesus ra mayr ka bayar ka mahkawabiya uba ay ninarap wini aula ba dukyara sa kuna bahamayr ka ba Jesus ra winayakan ay lupya spirit saura brikan ba wina sagde ba dukyara
Naiwa piwaram. Yawan wan lupya na ni brisa utla bilara. Yawan trabil ailal brisa wan lupya na ni aikoke. Barewan dia daw kaya sipsa Jesus rabalma kabaya Jesus rawinaya. Kanwitin basika dawan David lupyat. Witin ba karne kabrisa. Yawan ra umpira wan kay kaya dukyara. Ba kumairin ba witin ay lupya ba dukyara wini Jesus ramaka bikan. Baha spirit saura ba win kang bisag biya dukyara. Nayo piwara uplikin na ni. Yawan sensip sa baha daw kaya. Wan lupya na ni. Kay kram wan watla bilara trabil na ni ailal brisa. Bariyawan dia daw kasipsa. Yawan baldawan ramaka baya dawan rawinaya. Baha spirit ka saura ba wan lupya wina wina kang bisag biya. Baha mayr ka ba witin takas kraskan. Disciple na ni witin win ay bila prak biasa kuna witin ay bila prakras kan kawitin ay bila tara kwakit Jesus rawinikan. Jesus bap witin patwalan baha mayr ka trabil ka ba kaikan. Sakuna witin mih tatawi Jesus mih tatawi na ko win God ay blikan Israel ra ship na ni tiwan na ni badukyara. Baru tinaiwar ka na daw kikan ba upla na ni rakikan. Spirit saura na ni brikan basin. Yar ka witin upla na ni bara rakaya. Spirit saura na ni brikan na ni bawa na kang bisa kaya dukyara witin blikan. Tiwan na ni sinbarakan ba baha Israel place kara blikan witin. Ay mawakan na ni bapikisa kaya dukyara. Sa kunanaw awar kara Israel upli karabangan ay sarasta yawan sutra wanay sisa within dawan bila ba piubanira yawan na nira wan smalkisa shiptiwan na ni bapli kaya para shiptiwan na ni bapli kaya kakayanan ni bapli kaya sa yawan Christian sutwin ya baywan pli kaya sa ship na ni tiwan badukyara. Sa kuna mayrin ba witin kaupali Jesus lamara bala ilula kriki wisata. Dawan tu pali helpa imons. Naiwa tita nara. Ya uplika sipsa bako Jesus nina muhtara balke ay lula kriki witin sinwinaya ay lupya spirit saura brikan bakang bisag bedukyara. Yawan sipsa yawan balkiwan lula kriki. Piubanira man puram sunis mapiwara witin ramaka bikaya man lupiam rayakan badukyara man manwinam ba man dukyara plikaya piasa kuna wan lupya na ni raya ka badukyara sin plikaya sa para Jesus mihtatawi witin rawin aw lupi na ni patadagbiyul na ni rayapam na apya pain apya sa kay kram Jesus mihta witin ay bila blikan banatas bara. Witin smal kaya blikan. Witin natas bara balan ba. Witin tiwan na ni bapli kaya blikan ay sa mihta. Sa kuna mayrin babila, Jesus ranako panawin. Awo dawan sa kuna yul na nisin ay dawan ka na ni pata yui kakawan table munuh tawin na wahabi pisa. Mayrin ba witin takas kraskan Jesus ra witin sinpan na tawiwin Jesus upla saura na ni sin manwamtla rabaldime man bilam na ni ay yakabis ay siba witin na ni sin wahalaya sipsta bahawin na sipskan ay raya ka ay kupya balakaya upla pain dukira baman Jesus banatas barataw kraskan upla saura na ni dukira sintaw kikan spirit ka mayra na ni ba kau nay man kau time brisma na mayrin ay lupya spirit saura brikan dukira plikan ba ko kumi bani yawan natas bara baluki kay kaya sa yar ka wan swap ni karaman kawaya piesta yawan dawan lamara balaya sa kauya dawan wal plikras basin ay watla bila rabaliki ay bila bawalisa para baha bila
Yakabibawin na brihki mo ni kiwitin sin ay kupya lakaya sipsta. Kan piwan ira bahabila na ni ba yakabisa prias wakla anwa mabara yakabisa bila pain kupyam laks dawan ra. Dawan likaridi sa piwan ira ay mihtakwaki man balmabara man ba may briyaya. Bara Jesus bila mayrin bara kasaklukram bara. Kasakam lukan tara ba brisma bam na dia lukis maba daw kan kabya. Kan baha mayr ka ba si kakasakwitin lukan kasak lukan la kabrikan ay luhpya raya ka ba dukiara. Ay luhpya ba swir ka tanis ratawaya pya dukiara tanis ratawaya pya ba dukiara witin makabikan ay dawan kara. Piubanira ay lula kriko ya banira winikan ay dawan kara. Witin ra help mumbia ay lupya ba dukiara. Nawar karewan manis. Wan lula kriki sa wan lupya na ni dukiara. Manisin ay lula krikras banswin. Bantanis man tau kisa. Sa kunewan sipsa nahamayr ka daw kan na bako. Dawan mina rapal kahoy yawansin. Wan lula kriki witin ra makabaya. Bara witin mihta helpuan mo na ya. Bara baha mayr ka ba dawan patkahikan ay kasakalukan la kabatara palibrikan ba mihta sipkan witin baha luhpya mayrin ba rakaya sipkan. Baha piwa wina witin mahka rakan bara ra ay watla ra wan. Bara na watitan ra uplikinan eh. Yawan takas kras kirani dawan rama kabikaya sa wan luhpya na ni wala na ni ship na ni tiwan na ni ba dukya rama kabikaya sa bara piwani sin man walis ma ani radyo karawama ani prias karawama ba walis ma sen dawan kabila yawan ra ay sisa yar ka wan spirit ka ba uba yar ka kahulara tau kaya pyasa. Setan ba aywar ka na ni aylal daw ki ba piwara. Man setan radyo makaka man spirit kamba sibuk mapyasa. Sa kunadawan mina muhtara balke witin ramakas witin ba dirasut kat ka sa witin ba rarakragat ka witin ba maysaya kumsa para piuma ni rayawan trabil brisa trabila po piwara witin ramaka baya. Para witin mihta yawan ra helpuan mo na isa. Dirasut pur kara witin bakaw tara sa kay kram. Bara kliman sis matawiwaya ba Matyo sem 24 bara sen bila ay sansa Jesus baha wina tiro tas baya rawan utla kumra diman bara uplasin yarka walbia wat apia lukan sa kuna witin sip yukras kata. Kay kram Jesus ba witin tas ba ay lalra tau ki kan piwara witin ba mezaya tarakan bara uplasut witin aitan kabawalan witin ba rarakratarakan witin ba kahawanan ni blainan ni spirit kakahuanan ni ba sut ba witin mihta help mo ni kan bara Jesus batray kay kan witin utla kumra di miyukwaya sa kuna witin sipyukras kan witin na ing ni tara na uplasut kay sip kan witin ba kasakira witin ba mezaya kan ba mihta witin sip yukuras munikan para upla aylal trabil brisan bri pa mihta sip kan witin apliki balki muniki help la kama kabaya dukira balikan al witin sutra help munikan witin kumira apya wiras para nay watita nara mansisma Matthew 15:19 bawina Matthew 15:21 bawina man kaupaintan kambriya kaka sisma bah ay si kay kibalma na ki Jesus ay war kanane tas ba ay skara daw kip kan piwara upla ay lalbasin witinay ni nabliki kan yara wayaluki na ni kan basut rakan kahawanan ni bako blind na ni bako nakras na ni uplikan ni sinbara kan basut witin tarakan
baranay watitan raw plikinane. Kumiban yawan na radyo kapa ay radyo kabilara yawan ay sinawin naman sisma mandamarawala ya yawan kauba wan luhpya na ni dukyara. Wala na ni dukyara yawan Christian winba yawan try mo na yasa bana ni spirit ka na ni kahuan na ni baduk yarasin pliki yawan waya sa kuna yawan yakkan wan wina kat kay belika yawan si dawan atas bara dia ay bilamangkan basin yawan daw kraswan mo ni sa kuna try mo na yasa nahamani 2022 man kabaldiman nara lahat wan lakaray iwaya yawan plika ya sa ship na ni ay mawahkan na ni kan God mihta ay lupya bablikan ship na ni tiwan na ni bapli kaya Israel ara sa kuna na man kanabil karyawan pli kaya sa kailan bila ra ya ship na ni tiwan na ni spirit kakawan na ni basik miskira na ni bayawan pligi mo ni kiklibri sa alding biya bakuli kayawan sipsta dawan kupya laka daw kaya sa naiwatitan na ra upliki na ni bila sirpe kum yawan ay kuki share mo nansa para Jesus ni nara. Amen. Nawar kara uplikin na ikaw yung 5 minutes kum bris na ba bil kara. Yang lakulatara yais na ba Elpa Cornelio wanwalis ma wampla bila ais kara. Christina man ra sinwalis ma yang ra sinwalis ma bako sin James pamalikan na ni Sutra bako sin Cornelio ani rawan walis ma Cornelito man manawabila na sinwan kay kis makakaman ra sinay watitan ra lam kulatara palimay kis na bako sin ani winawan kay kis mawalis mabani ra sinay watitan lam kula may kis na mani ra yalakula para nawar kara yung program kibat na tarapalan bara yang wan pura sunra kumwal dan takikabya papas kratara nay watitan ra tingki kamla katara may kis na ay mawala ra naharadyo karabal riba man kupyam laka kan mihteng nirawan blikram ay sige ay kikay na ni swapras kidani man ramam kabikaya swapras kidani maninambliki kaya master dira sirpi na ni mihtayar kawan minaprukan kara yawan wikok biara kanyabal na yari sayang na ni wapaya manyabal kamra ba master kitrabil na ni ay lalbara sa maniyabal kam bak upla ailal plikras ta wapaya yabal tara na ni bak kau plikis ta bahara trabila ni kumiwitin na imina pru kaya apu wapiyo plis kara yang nani bako sin wan swap ni kara kahuan kabya yang nani try mo na yas na klibo papibuhi man ramay plikayas na isa kan piubani raman yawan rawan lulki wan swiras ma maniyabal kambara drapa pa na ni ay lalbara sa dus na ni wal pa na ni kiyaya na ni sin ay lalbara batila bag man yang na ni mihti ra alkibre kisisma ay lukaya bahab please bay lawala ra hil na ni tara na ni bahara bay master ki sipyang na ni kwasi si plum na piya sa kunaman karni kamba man mihti taura alkibang mabareng na ni sipkam na bahana ni please ka ba luiwaya yang mihti taura alikras makakamaster kena ni sips na kahuim kilatuan saura briayas sa kunawan kay kis makumi bane wan lukan ka wan dawkan ka wan swap ni ka ba ani ra pa master ke sa kuna help wan mons na watitan ra ay mawala ra man ra winis na isa man yuraya na ni pisalwan mari kumaba wan mari kis mabadukya ra sin mam kabis na nay watitan ay se agad para nakira yung para iwis magakara. Thank you my iwis na. Amen. Sutra, bye-bye. Son las 6:59 minutos. Son las 6:59 minutos. Monte sus de Wins dirá. Son las 6:59 minutos. Te hemos presentado tu programa favorito,
Dawanram Mayunram. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. Son las 6:59. Radio Beca agradece a sus gentiles patrocinadores del mes de enero. Al hermano José Simeón, Maribel Mena, Miriam Lorio, Lorenzo English, Porfirio Chacón, Erika Peralta, Timoteo Mercado, Rodolfo Nash, Jun Carlos, Rafael Rosales, Hezron Simeón, Darren Baptist, Waldan Zúñiga, Roner Davis, Juni Wilson, Xiomara Lagos, Manolo Rodríguez, Duarte Rodríguez, Porfirio Chacón, Roberto Llanes, Connie Chávez. Gracias por beca en el mes de enero. Amigos, si ustedes de febrero, este 30 de enero, estaremos solicitando, puede aportar 100 pesitos y serás parte de los patrocinadores. Muchas gracias. Por la obra misionera del Evangelio a los necesitados de la palabra, la Iglesia Morava Mezquita le da su infinito agradecimiento. Los